Itariki yageze ni umunsi abantu benshi bari bategereje, umunsi ugomba gusinyirwaho amasezerano y'amahoro hagati y'u Rwanda ndetse na Congo, ariko ni amasezerano ari bwibande cyane cyane ku bufatanye mu by'ubukungu, ariko harimo n'ingingo zikomeye cyane aho nka Congo yategetswe kurandura cyangwa se gukuraho umutwe wa FDLR, hanyuma u Rwanda narwo rutegekwa kurandura cyangwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Ni umunsi rero warutegerejwe, ni umunsi witabiriwe n'abaperezida batandukanye. Uganda yohereje visi perezida, mu gihe mu Burundi hagiyeyo perezida Neva yigiriyeyo. Muri Congo perezida Tshisekedi ariyo, mu Rwanda perezida Kagame ariyo, perezida Joao Lourenço uyoboye African Union yagiyeyo, ndetse n'abandi batandukanye bose bari hariya i Washington. Ni umunsi rero wari umaze igihe kinini utegerejwe. Ku masaha y'umugoroba i Kigali muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibwo hategerejwe n'umuhango w'isinywa ry'amasezerano ashobora gushyira iherezo ku mwuka mubi umaze imyaka myinshi hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Perezida Kagame rero akaba ari Washington DC, aho yageze kuri wa gatatu nyuma yo guhaguruka i Kigali ku wa kabiri. Mugenzi we wa Congo, ndavuga perezida Felix Tshisekedi, we yamaze kuhagera kugira ngo hashyirwe umukono ku masezerano amaze amezi menshi aganirwaho hagati y'ibihugu byombi. Tugiye kugaruka kuko gahunda yose iteye hano i Washington, hari buze gusinyirwa aya masezerano hagati y'impande zombi. Ni gahunda mu by'ukuri yamaze gutangazwa na White House. Tugiye kubagezaho umuhango nyirizina uteganyijwe ko ugomba gutangira mu masaha y'igitondo i Washington ku isaha ya saa 4. Icyo gihe i Kigali biraba ari saa 11 z'umugoroba wo kuri uyu wa kane. Ni igikorwa rero kiraba mu bice bibiri. Perezida Trump araza kugirana ibiganiro na buri mukuru w'igihugu ku giti cye. Ni ibiganiro biza kumara iminota mike, aho bivugwa yuko Trump ari buze kuganira iminota 10 na buri perezida. Ni ukuvuga ngo arafata iminota 10 aganire na perezida Kagame, yongere afate iminota 10 aganire na perezida Tshisekedi wa Congo. Nyuma rero y'ibyo biganiro harakurikiraho ibiganiro bya Trump n'abakuru bombi, ariko bitari buze kumara iminota nibura irenze 10 kuri Trump nyine nabo ba president. Ni ibiganiro biza kubera rero muri Oval Office, ndetse byitabirwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga. Ni ukuvuga ku mpande zombi. U Rwanda rwari kumwe na perezida Kagame, araza kuba ari kumwe na Olivier Nduhungirehe. Hanyuma perezida Tshisekedi we araza kuba ari kumwe na Kayikwamba Tereza. Bose bari buze kuganira ku bijyanye n'isinywa ry'ayo masezerano ndetse n'ibiyakubiyemo. Nyuma y'ibyo biganiro rero abatumiwe bose muri uwo muhango baraza kwerekeza mu kigo cya leta ya Amerika. Ni ikigo gishinzwe kwita ku mahoro, United States Institute of Peace, ahari businyirwe inyandiko zitandukanye. Inyandiko rero nazo turaje tuzigarukeho, biteganyijwe ko ziri buze gusinywa n'impande zombi. Muri uwo muhango haraza kuba hari abakuru b'ibihugu banyuranye, barimo wa Kenya Dr. William Ruto, wa Angola Joao Lourenço, w'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Mu bandi batumiwe harimo Faure Nyasimbe wa Togo, ari nawe ufite inshingano z'ubuhuza hagati ubu ngubu ya M23 ndetse na Congo. Muri kiriya kigo rero cyo kwita ku mahoro muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, perezida Tshisekedi ndetse na Paul Kagame baraza gusinya ku ncamake z'inyandiko zigize amasezerano yasinywe kwa 27 Kamena, ndetse n'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu yasinywe ku itariki 7 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka.
Nyuma y'icyo gikorwa abaminisitiri w'ububanyi n'amahanga b'ibihugu byombi barashyira umukono ku nyandiko nyirizina z'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na RDC, ni ukuvuga minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe ndetse na Teresa Kayikwamba ba Kongo barashyira umukono ku nyandiko nyirizina z'amasezerano hagati y'u Rwanda ndetse na Kongo. Nyuma yaho rero Amerika nayo iraza gusinyana na buri gihugu amasezerano ajyanye n'ubufatanye mu bijyanye n'ishoramari. Muri ibyo bikorwa rero nk'uko birimo bigaragara, byitezwe ko hagati ya saa tanu n'igice za mu gitondo ndetse na saa saba z'amanywa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo ushyize mu Rwanda ni saa 12 n'igice z'umugoroba ndetse na saa 2 z'ijoro ku isaha y'i Kigali, hari bube isangira rero riri buze kwitabirwa n'abakuru b'ibihugu bitandukanye twavuze haruguru bitabiriye. Nyuma y'iryo sangira kuri gahunda hariho ko hari buze kuba ikiganiro n'itangazamakuru cyitabirwa n'abayobozi b'impande zombi. Icyo kiganiro giteganyijwe saa 2 z'ijoro kugera saa 3 n'igice ku isaha y'i Kigali. Ikigo rero gisinyirwamo amasezerano ni ikigo gikomeye cyane cyashinzwe mu 1984 kugira ngo kigire uruhare mu gufasha gushakira ibisubizo amakimbirane ari hirya no hino ku isi. Ku wa gatatu ejo Trump yagihinduriye izina akita Donald Jr. Trump Institute of Peace, akaba ari umwanzuro wafashwe nk'uburyo bwo kwishimira uruhare rwa Trump mu guhosha intambara n'amakimbirane amaze kugiramo uruhare muri manda ye, dore ko Trump yivugira ko amaze kurangiza intambara 7, ahavuga ko harimo n'intambara ndetse ngo y'u Rwanda na Kongo, we niko abivuga. Tukiri rero kuri gahunda y'isinywa ry'amasezerano, mbere y'isinywa ry'amasezerano Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe akaba yavuze ko Amerika mu by'ukuri yazanye ku meza amasezerano afite intego, kandi u Rwanda rwizeye ko impande zirebwa cyane arizo Kinshasa izabyumva ko ari amahirwe yo gushyira iherezo ku makimbirane rimwe na rizima. Yagarutse kandi ku ngingo ikomeye iri muri aya masezerano ahanini ijyanye n'umutekano w'u Rwanda, avuga ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemuka kugira ngo amahoro yifuzwa agerweho. Ati twizeye ko buri kintu cyose kizagenda nk'uko biteganyijwe, ariko uko bimeze ubu ntabwo turatangira kubona ko ibikorwa byatangiye, ibikorwa ndavuga ibyo kurwanya FDLR cyangwa se ikindi gikorwa cyatanga icyizere ko RDC ifite ubushake. Nyuma rero yo kuza gusinya amasezerano kuri uyu wa kane, ibiro bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bishinzwe ubucuruzi n'ishami rishinzwe Afurika mu biro by'ububanyi n'amahanga bateguye ibiganiro bigaruka ku masezerano mu by'ubukungu yashyizweho umukono. Bikaba ari ibiganiro bizagenda bitambuka mu bice bitandukanye. Turi rero kuri iki gikorwa giteganyijwe mu masaha y'urukerera, no kuvuga ngo iki ngiki cy'ibiganiro bitandukanye bigaruka ku masezerano mu by'ubukungu kiri ku masaha y'urukerera rwo kuri wa gatanu ku isaha y'i Kigali. Ibyo biganiro bigamije kugaragaza amahirwe mu by'ubukungu cyane mu ngeri zirimo ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, mu bijyanye n'ingufu, gutwara abantu, ubukerarugendo ndetse n'ubuzima. Ibi biganiro bikaba rero biri buze kwibanda ku mavugurura akenewe mu kureshya abashoramari b'Abanyamerika hano mu karere k'ibiyaga bigari. Hagati aho rero ugiye kureba cyo umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yatangaje kuri aya masezerano, uyu ni Madamu Yolande Makoro, yatangaje ko mu by'ukuri hari icyizere ko aya masezerano u Rwanda na Kongo bari buze gusinyana azatanga umusaruro mu bufatanye mu by'ubukungu, ariko icyangombwa ari ukubanza kugira amahoro n'umutekano mu karere. Ni mu kiganiro yagiranye na televiziyo Newsmax yo muri Amerika. Akarere k'ibiyaga bigari u Rwanda ruherereyemo kakaba kamaze imyaka myinshi karayogojwe n'intambara ahanini ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro irenga 250 ikorera mu mashyamba ya Kongo. Ingi kabiteza umutekano muke mu bihugu birimo n'u Rwanda. Makoro rero yagaragaje ko ikibazo cy'umutekano muke mu karere k'ibiyaga bigari gituruka ku bakoze jenoside yakorewe abatutsi bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka 31 ishize, ubu bakaba babarizwa mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR ufite umugambi wo kongera gukora jenoside mu Rwanda. Ati icyo ni ikibazo gikomeye ku mutekano w'u Rwanda.
Ingabo z'u Rwanda ziherutse gutangaza ko FDLR rigizwe n'abarwanyi babarirwa hagati y'ibihumbi 7 ndetse n'ibihumbi 10, bamwe bari mu ngabo za FARDC, abandi bari mu mitwe itandukanye, bakaba bahabwa intwaro n'ibikoresho n'ingabo za RDC. Ejo bundi bakaba barahawe amasasu ndetse n'ibindi bitandukanye. Macron ati ubuyobozi bwa Trump bwinjiye muri iki kibazo mu buryo buboneye, kuko mu buhuza bwabo bibanda ku mpamvu muzi, ku bibazo nyakuri bibangamiye amahoro kuri abo barwanyi bitwaje intwaro bari muri RDC, kuko intambara iri muri RDC ntabwo iri mu Rwanda, ariko iyo ntambara ni imbogamizi no kuri twebwe. Bikaba biteganyijwe rero yuko ayo masezerano nasinywa, mu by'ukuri Leta ya Kongo yiyemeje kurandura FDLR, mu gihe u Rwanda narwo rwiyemeje gukuraho ingamba z'ubwirinzi, kikaba ari kimwe mu bice biri muri ayo masezerano. Gahunda rero mwayumvise, gahunda iri buze gukurikizwa uyu munsi mu bijyanye n'isinywa ry'amasezerano, yitezweho guhindura byinshi ku mutekano w'aka karere k'ibiyaga bigari. Natwe turakomeza tubakurikiranire ibiri buze gutangazwa byose, turi buze kubibagezaho.